أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdem šučuri čera sama mare gospodare e Allahe azza wa jal, e stvoritele jaračijata wa havaya e puvemo doa svi maškaral, stvoriteli koja manuše po najšuže obliko stvorija, palo doa kodin islami uputija, barenija metja blagodatija dija, emnektunka imani ko kalbi mukla. Salavatim selami biçalaji kamaro mango peygamberu Muhammedi aleyhi salatu vesselam, leseri familia, ehli beyti, leseri amala, imanliye, takvaliye, kolasine o ashabija, emsama mušak kula katrudinen peđi ko sudnjo dive, ki praksa tanen o Kur'anim o suneti, ko boron kaderi kao ven, Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, halalen kodini. Allah eseri zenea lesaja e tefsirea džiko e njawar dëshu shtarto ajeti koto Allah azza wa jalla kawacheri قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هو الله عز وجل večer ako i ko Allahi o ahireti tumenje, samo tumenje osigurimo, uzalo save raumanuša, samo tumen znači birime. Pa onda tumen mu Allahi o meri barodem, ako čačipava čeren. Čekajte obratini, po Allahi azzawajale, baš o potomkija tarobenu Israelčanja. Znači, ako ačerena tumen, kaj tumenje o ahireti samo, uzal skreta klama nuša su i si, samo tumen birimi kupa manušajen so tumenje o ahireti tano, sigurno, tega ni puna Allahi rodeno u meriba, ako čačipa vačerena. Pa nastavino Allahi azzawajale koji njavar dešu panšto ajeti em kavačeri, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ Wallahu alimun bi zalimin. A on na ne te rodema nikad. So, omeri pe. Na ete mangenem te roden omeri ba nikad sebepi kaj on janena solingere vasta čeren. Allah azza wa jalla kwa omnaj shukar penjarim janela e zulum čeren. Tako sada. Palo so o Benu Israil va cergeau cu la penjarde lafia neko boraieti anglal so pomiam ko te va cerge hine len yetemessenu naru illa ayyam ma'duda. Znači neko boraieti anglal, alaikum salam. Len temessena naru illa ayyam ma'duda. Huma menna ne yad te tarel niti patastari osim huma ne savedile. Pamtine na kvaiti. Olinghe de la fie. Ma mene iad na eta stari. Na nete takini, ajm te astarđa, te takija, mnogo na nete unešto but, nego samo hari disave dive. Hem Pavlosova čerđe, nahnu ebna'ullahi wa ihibba, a meni nama la esere evladije, ne sere mangle, tega ni o Allahi va čeri. Kul in kanet lekumu darul ahire, عند الله خالصة. Večer, ako o ahireti pripadini samo tumenjem, kaj o ahireti uzal sa kalamunuša, samo tumenje osiguri me, i gledam mu Allahi, pa ajde onda rodeno omeri pe, ako čači pe večer džene. Rodeno omeri pa, su si kriminal tumen, tumen nema la esere čave, tar su večeren. Hem jenen devre sere mangle, hem beneno ahireti samo tumenja do sakla narodja, otano sigurimo. Sos onda panem tumen palo dunjaluko, a dobor. A o ahireti pripadini halisa. Samo tumenje, nika save. Wallahi tane lengere lafia neli. Kaj demek samo on tane birime manušakula ko genetika kujem. Pa dobro, ako ja gledam da ajde, sos se omeri ba na mangena.
Tumela kerem că Allah esere vladea inen. So se onda da ranan go meriba. So se onda tarakala duka, problemi agale ki dunya ema kala iskušenja su isi na kurtali šinen tumen. So i hajren fajda onda na kala dunjalučko životu, ako i tumen ge o ahirete osigurimo. En kaj penena kaj tumen samo ta osoba muša o genetika kumen. I si em javer mogućnost da kad te kakva kuransko etike da Allah i penla fetemenneu l-meut roden mangeno meriba šajta vrčane to mangeno meriba rodeno meripe okola kupake ili okolenge koho avel amen ili tumen biri mi kup bilo amentova ili tumen su entaro demek potom tjata u benu Israelčana. Pa hajde roden o meripa neka stari okolen koho avel. Amen ili tumen. Ti si u životi. Sobi desini pejine te iklonen te pun ja Muhammed. Aki amen mangaja meripa. Rodaja o meripa. Mangaja temera. Da li bi on akalea peraven te pena jektaro kuranska dokazija? Da li bi peraven? Bi peraven. Bi peraven. So sebi. Diken. Eke primer. Ebu Leheb. Wallahi objavija sura bašinesti. Na primer, tavelo Ebu Leheb. Hem sar munafiko, pazinen, hem sar munafiko, tavelim tevačeri, ja Muhammed eke dikava, e sura sebe pimando Allah objavija, čači pa se preterinjumla, hem la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, primimo Islam. Sobja kalja desinipe, onda bi manuša pa, ali makfet ko Islami o Kur'ani naliti kerva muslimane. Ama, naștia bune tevačerea klala fie. Čak ni sar munafiko tao, te gumini, maskaja, te novo doa iskreno, naștia lo. Naștia sebe pikaja kava o Kur'ani objavitja o koja sođanela sa. Obđaja kaja kava manuš u islami narete prihvatimo. Pa čak ni sar munafiko. O Allahi a ja odredinijem objavim. Nakaj naštite primini o islam, kaj lese o Allahi branini, o Allah na branino do, samahar. Muhammed alaihi salam, čak što više lese hine bičaldo angleder sao manuša. Osi lesoro? Kako? Pa ovi anglal sarijende leste alo prvo ko? O Resuli. Đale so haberi. O Allahi te nam angel ili te branini. Ne bi bičali peygamberi. Često manuša biva čerena o Allahi odredija ko kaj kađal. O Allah viš pišija koji džehenneme se, koji dženete se. Na nagja. O Allahi na odredija ono. O Allahi pišija katar piro apsolutno čandipa sarka over kosoka birinel koso sarka čerel pa džar odredijate over. A na kao Allahi, pazim, ki suština svako ih se javim da je izbor. Amo Allahi ando piro apsolutno čandipa a džar znači odredija. A na kao mangla. Jer kad bi ovo lađa, onda Allah bi ne uzubila ovo nepravedno prema manuša. Na dijaljen izbor te birinem, so i kod dini islami suprotno mišljenje, co manuš sile slobodno voljo, te birini. Jer o Allah kad bi mangel te odredini već unapred ko kaj kađal, tega mi ne bi bičali o Allah ki dunja peygamberen. Kad bi mangel te odredini ko džehennemi ka završini, ko džehennemi, od Allah je sir odredba, ama na bičali ne peygambere. Kakva umeti
И сјаме манушакула личинена ко Бени Исраил. Со се личинена ко Бени Исраилчања. Канака шуне. О Бени Исраилчања нели вачерена, ленгере пуста желедова. Каја носао мануша едино купа, курталими, спасими, као он, ко дженетика джан. Се ми пеонтане Аллах есере влади, Аллах есере мангле. Тамам? И сјамен ко уметие манушакула личинена киленде. Манушакула на кланинена, на постинена, зекатина дена, којач не пиджан чак кед ми неко платилнени. И си е савке мануша. Ама сматринена пес кај та не најшукар муслимања до са. Значи, личинена сари. Ко Бени Исраилчања. Он сматринена пес кај та не до са мануша најшукар. Па калаку метја маросу и сјамене савке слична, со накланена, напостинена и бадети ни само начерена, а пес матринена, често шунаве. Менум пошукаре квашо колена со ки джамија джан. Шуен коркорило. Охоđe, он најбаре лоповија. Скоро да ми удури. Ма ме му кальпи чисто сао колена со дури джана. Гимнастика черена. Шујама калалафе. Това мануша личинена у прокасте. Ало, Бени Исраилчања. Ко табијатин, ко однос пирела черибај. А само джанен кај та не најшукар муслимања кала сонаве на ки джамија. Па вачерена, нели? Амен те чора на чора. Амен ника се лошти пана мислина. Амен акава. Значи он ко акава меринена пес, ем чимена кај та не најшукар мануша муслимања, ем пошукар околенда, еквач околенда со ки джамија. Амен. Он са джанена. Само на джанена кај валани о мануштело покорна Аллах са за оđe. Иначе, верум, маша Аллах. Па правилно мануши силе, значи слободно воля, те веруини или те на веруини, те негирини. А од ова со Аллахи веќе одредија, ко кај каджал, Аллахи черджал од ова катар пиро джанди па, джанин дој саро мануша, ка понашинен, пем ка поступинен, ем само друмо ка биринен. Аллахи од ова джал одредија, пропишијач. Кул ин кјанет лекуму дарул ахирету инда Аллах. Бачер, ако е ахирети, осигуримо само тумење, onda rodeno meriba. Това е ленге Аллах аза оđe. Ono како добро, шај он постои някаква могуćност. Пало со инелењева чердо, ако пенена кај ахирети само тумење осигуримо, родено мериба онда, со дарана. Некоја па добро мериба шај мангле, ама на чибјате вачерен. Шај пире калбеа. И си одија могуćност, нели, оно ште мангело мериба те родел, калбеа те на вачери пире чибја. И си могуćност. Ама Аллах наставини одма им пенела وَلَيْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا. А он на не одува течерен, о мериба те роден ебеден. Никад. Никаде ниса. Па ни гоđа, ни калбеа, ни чибја. Аллах одма перавило. Некој те намислим, па добро, шајтане ко право друмо, шај на мангле тева черен, ко зомтане искрен, ама веќе шај мангле гоđаја калбеа. وَلَيْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا. На не он те мангено мериба. Никаде ниса, на постојни могуćност. На постојни могуćност. Onda idem pa na te kontra, a dobro tu mero muslimanja. Sve se tu mero mangeno meriba. Šužo pučiba. Si neko kada su mangeno meriba? Realna to, a iskreno. Mangela niko meriba? Pa normalno na mangela niko meriba, pa ni hođa na mangela. Nije hođa na mangelo meriba. Niko na mangela te merela. A baš kaj si sebe pija so se niko na mangelo meriba. Jeka Allah sebe pija so sa menu muslimanja na mangaja o meriba, a me na mangate mera, sebe pi kaj mora panda te popravi nami. Amaro hali te la čara,
Panda shukar amelia delia tecera. Nele faitano than ki dunya ko to manush sihini au duri inshallah ka oplodia ka ceda kataramaro trud hem kataramari puti koja ki dunya cerja. Je kando se bepi aso su muslimanja na mangena em narodeno meribe. Manush do ki jivdova ente trudimi pe sote, popravini pe, to pošuka. Duito se bepi. Amen naroda o meriba se bepi, amen navačeraka jame Allah sere evladija hem ne sere mangle. Hem navačeraja kaj o dženeti ili pa o ahireti pripadini samo ameni. Naprotiv. O dženeti pravdo baš i svakojeg. O dženeti čak pravdojemo koli manuše se budist, koja vela im ko kip klaninipe, le se da o dženeti so. Pravdojemo klo. Te mangla. Sar te mangla. Anel penjado hadisi sako dženetika kuven, samo naokola kola so. Kao odbinen. Ko odbini od ovaja Resulallah ko dženeti te kuvel, odbini okva ko na mangela te sledini pa je sako odbija ko dženeti te džao. Po dženeti vačeraja pravdojtamo baš o svakoj ko mangela. Na samo baš o muslimani koja bijandilo ka se daj bijanđataro tikni ba jahar ki fitra čilo hemovtano muslimani. Na ne samo leni. Kogod prihvatini o Korani, o suneti, ova pokorno ko Allahi, kogod. Ne mora to bijamo, magjarta čolte na meni pidi. Trito sebe pisosa meno meriban mangaj, hem narodaje, o pejgamberi salam halalem kod kori zabranija menje, o meriba te rodali. Si hadisi potrasa sam ko aceli, hema nikoj nisar tunende, o meriba te rodel, sebepi nesao musibeti ko ale astargjale, a ako već mora nešto te penel, no pejgamberi sam neka večeri, o Allah, dema te živinav o životu, sađiko te o životu pošukar maje. A merjan kada o meriba kao pošukar maje. Ori sad sam si kajme, sad te postupina. Znači, ki osnovana ne dozvolimo te rodol po meriba. A stargjatu ne samo musibeti, pari pa, nebitno. To šerona šti vas de. Ma često akva de sini preko pare momenti, o Allah, dema te mera. Pošukar mulo se, dživdo. Ori sam zabranjava. A ako već mora nešto u manušte vačeri, kod oavi, ma pošukar doma nek čerov, ja Allah, muk ma dživdo te oav, sađi ko te o životu pošukar maje, pohajri. Znači si mogućnost te čerav šukari pa, hajratija, tu će popaše te aval, hemo doljato zadovoljstvo te doresav, muk ma te živina. A kada o meriba pohajri kao vel negoli te živina, te ga meri arma. Znači kada pošvira više son, te greši na, junahija te keda, ti riholiju pramane te džav, onda jarab, dema te mera. Onda kod vas slučajno što se finira. Fetemenneu l-meut, rodeno meriba. Dike nam kao, fetemenneu l-meut, rodeno meriba, a kaj ta ni prava naredba, naređenje, imperativ. Fetemenneu, roden mangen o meriba. A je naredba kedavela od ova peja mucini so obaveza. E naredba ta ni vađibi, koja mora manušte čerelna, mora. Nešto naredimo, morate čerel. Ali, kad ti se bitno guti koja je šukarte siklova, kad bi sama qua zapamtinando abdisutno ders, hajri ko obavo. Na ne svakojek naredba ko Koranem, ko suneti, vađibi. Kaj morate čerel. Čun šukar. Na ne svako naredba ko Koranem, ko suneti su avela, kao isilio manuš obaveza od vate završinu. Šajte ove, ponekad od ja naredba imperativ, šajte ove baš o nešto se većini pe nedb. A o nedb tano nešto pohvalno. Fino je od vate kerov. Šukare.
А шај да императиве наредба нека те овел башо ибах. А одва е тоа нешто сој дозволимо. А шај да те овел башо техдид. А одва е тамо претња. А шај да нека додија наредба те овел иршад, упута, дејба инструкције сар со те черелпе баши одија и подредими, бути со наредини пелаја. А шај да нека додија наредба те овел текдид, васпитиба, одгој. А шај да некада од ова, одја наредба императив те овел таъџиз, ке да омануш нешто на не способно нешто те черел. А шај да од ова императив нека те овел дуа, дова. А шај да одја наредба нека те овел иханет, со значини погрда ем понижиба. А шај да одја наредба нека да те овел имтихан, даруиба, наградиба. Значи, пазен, бутане верзије сарко со е наредба ке да вела, било ко Кур'ан или ко сунети, не мора увек те значини, кај та нодова, те пена обавезно мануште черел. Па манушта малените си джари, ке да нешто авела, ко императивно, коа наредба. Дик, нареди мој, мора да те чера. Мора да те завршина. Основа и тани, основа. Ке да вела наредба кај тамо доа ваџиби. Обавезно мора те чера. Ама, те би доа ваџиби промини пирохали, те новел обавезно те завршина, мора то вела мен доказ, кај на неоци андодија наредба строго обавеза кај мора те чера. Финишко карка. Самен Кур'анско ајети, кото Аллах за оджел, а ке да као слободинентумен ката по ихрамска забране, тега по Аллахи джан колов, астарен хајванен. Значи, јан не кохач, алам, ослободјан тутан до ихрами, ем ихрамска забрана. И джаја леака на стрелке, а леаки група, хем дерине. Ема череа шунен. Ко Кур'ани о Аллахи наредини. Ке као слободинен туменам до ихрамска забране, джан колов. Наредба. Нареду има. Императив. Джан колов. Па мануш морат те джал, те стави барем душу шо ја. А? Те наđeram kolom na odazvijantut ki naredba koju Allah naredim. Ама каја наредба? А вела пали забрана. Значи, а е наредба ке нешто наредуините. Ке да вела пали забрана. И ринипе колко вас огине англани. Ола дозволимо. Значи, со овела пало со ек бутина редијапе, пало доа забрана, па пало доа иринипе, квангуно хали сарсине. Добро. А олови ба, англава кате ко Кур'анско ајети, англава е забрана со ине, мубах, дозволимо. Па е наредба, значи, шајтовел халален. Ваџиби, обавезно, сунети, нели праксата ресули, е мубах, дозволимо. Ја чер, мачер. А е забрана, ке чела била филата, ој наштиовел мубах, ој наштиовел со, дозволими. А основа е тани, ке да вела забрана башо нешто, кај тамо доа харами или со. Харами или, слушајте, е забрана. Или харами или мекрух, која саме нари попут банга. Али тоа нешто мекрух, мора тоа доказ, те би
huleu katare deređa haramesiri ki poteluni deređa natele, pa doate novo znači koji sa ko baroni votari zabrana, nego ajte penaj deređa potele, pa te računi pesar mekruhe. Ali osnova kada vela je zabrana, oftano haram. Osim ako na ne da je dokaz, su kako vlačiri hari pa te pena, aha, dobro, na ne baš haram je te nama mekruh. Ali mora dokazi baš u to. Kada manuš penuje Allahe se, ja Allah, igfir li, o Allah, oprosti maj. Da li ta nekja naredba? O Allah, oprosti maj. Naredba, naredini pe. Ama, kad ti si pravilo, kada je naredba, o koja su naredini, a vela telal, hem džala džiko naupre, tega no doa više na ne naredba, da je ta ni molba, da je ta ni dova, kada opotikno, džiko najbaru, na primjer. A ve ako patron je penea patron, bajar čerma je plata. Kaj naredba? Bajar čerma je plata. Ali penea, asto bi bajar čerma je plata. Pa kaj ta niso molba? Znači nam je naredba. A javno? Dobro. Ti dinamiki tema, na ne dozvolimo ema mušese, te molili Allahe pa šomeribe. Na ne dozvolimo, ama, ka vel vreme, kada manuška molini Allahe, te mera. Si hadisi neli penjar doplano sa samo ete na stupini sudnju dive, sađi ko te plana na kjela manušu zalko kaburi. Taro javer manuško te pašlo, mulo, hem nese te vačeri plana, kamo sreća, te ova meo te kaj tuina, ko tiro tam. E kjela pija, mulo te ova. Najte na stupinu kja, meti džira vela so, a kva hali. Ođivdo to vel ljubomorno, emule se, subhanallah. Pa u manuša, kamangen meriba, beležini, kao Ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala na čerđa, ka vel vreme, kada nekoj tumendar kamangelo meriba, hem kad bi šaj te činelle baš o pare, o meriba, bi činelle, subhanallah. Ka vele savko vreme. Te šajte platine, te mere, bi platine. Suse kao. Sebe piju iskušenja kola ka vem angalko sudnjo divenje. Angal kraju to taro dunja luku. Tega ni plope kada kao čunki dunja najgora, najlošna manuša so postojnjena. Pa perabe Allah azzađele znači lengere lafija vačerindori وَلَيْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا a ono meriba nikad na ne temagenem te roden sos bima قَدَّمَتَ ايديه sebe pio koja so lengere vasta čeren. Pazna kati. Wallah na penja bima qaddamtuhu aydihim. Sebe pio doa so lengere vasta so čerđe. Goba, sebe pio doa so lengere vasta čerena. Od ova so čerđe, so čerena im so ka čerena. Na čona. Unta ne savke. Ema savke kao veđiko sudnjo dive. Ema čerđam kaj tamo je specijal narod. Je kan odla dokaze kaj specijal narodu, kaj tamo mentalno nasfale, najbud pejgamberja Allahi, lenje bi čađali. Maka to Allahi obratini pe nadirekt baš o Ben Israel. Nego baš o lengere potomki ako la kasnija vena ko vakti taro Resuli alihi selam. Okola neli vačerena pa men ko haku inala men jam sledina o kitabi ko Allah je objavija e Musa. Men ko te vrati će ramen. A men očači pa zovizu i sjami.
Adora ako ća čipeva čerena, ajte, te i nene satke iskrena mu'minja. Hajde rodeno meri batedika. Ama Allah ajte čeren, sebe piđanena so, pireva sta. A on pireva stinca bubuća čerđe, ma čerđamo do. Je kando najbila čelošna buća, ali gereva sta so čerđe, so meninge u kitabi. O kitabi meninge, pireva steja knjiga piši, evo doa bikije. A ne pominjam kao Allah čak, duj puti ja, ona teško lenge, prvo puti so opisije, وَوَيْلُ لَهُمْ بِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ بِمَا كَسَبُ. Kaj bikinjem se podva zaradi magar, ima nušenki zabluda i gange. Te inšallah ta'ala kaže da je sve izene. Kad nastavimo Allah azza wa jalla te di jasna da takati džani pavno verkurko, koji njarde šušofta ajeti, Allah azza wa jalla te upresati hajru sa steku sabari, Sulagim katartu marovan tema vilena divete družiname,